Good evening everyone. मैम को मणिपुर की पुलिस डिपार्टमेंट की जॉब खर लाइक है जॉब से हदी करी नमित अखोई अप्लाई तौगदबनो कदाइदे अप्लाई तौगदबनो अदुगा कम जॉब होइबनो कनजिंग मिनिसिको कोई डिपार्टमेंट से पुलिस डिपार्टमेंट मणिपुर की ने अदुगा लाइबा कनसिना जॉब सिना कोगी पोस्ट ऑफ पुलिस कांस्टेबल हैवनिको मेन और सिविल की ओके अदु हरिबसिगी लाइबा कनसिंग से कोई name and designation of the officers to whom the list of the candidates sponsored by the employee action should be submitted. कोई कदाई द कोई कनो से job से कोई job की कोई form थाजिन बदो कदाई द submit तो बदगे अदुका last date for the submission of application form को application form submission तो बगी last date को to the concerned employment action हमने को हदे क्रम बै एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ता कना कना की फॉर्म थाजिन बै यागदगे हाबदो मखादा ताइको अदो मखादा सिगी मतुंगिना खन लाक्तोसे डिस्ट्रिक्ट वाइज थाजिलेको सिदा सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस उखन डिस्ट्रिक्ट को सिदा इन द रेस्पेक्ट ऑफ कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द उखन डिस्ट्रिक्ट को उखन डिस्ट्रिक्ट की सिदा बिलोंग टू कोई कैंडिडेट मखै हाइबे सिगी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को सिदा उखन डिस्ट्रिक्ट की एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ता थाजिन गनी को उखन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ता ओके साइन तो वगा खोगी कामजोंग डिस्ट्रिक्ट की को कामजोंग डिस्ट्रिक्ट की सेसो कोई उखन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ता थाजिन गनी को हेदी कामजोंग दे कना से कामजोंग डिस्ट्रिक्ट की और कसु कामजोंग डिस्ट्रिक्ट पे कोई तंगाना थाजिलो को माने सिदा पी यूनिवर्सिटी की मतुंगिना कामजोंग डिस्ट्रिक्ट और कसु उखन एम्प्लॉय एक्सचेंज ता थाजिन गनी हारिको अदुगो तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट की तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट के कोई तमिलनाडु की कोई एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ता थाजिन गनी हारे को अदुगो कोई नीने डिस्ट्रिक्ट की सु सेम नसागी कनो उखन तबोदो आइना सिदा तमिलनाडु एम्प्लॉय एक्सचेंज ता थाजिन गनी हारे को अदुगो संडेन डिस्ट्रिक्ट संडेन डिस्ट्रिक्ट की से कोई संडेन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ता थाजिन गनी हारे को टेंगनोपन डिस्ट्रिक्ट की सिना मोरे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ता थाजिन गनी हारे अदुगो सुसानपुर डिस्ट्रिक्ट की सुसानपुर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज लेरे अदुगो फाइजोन डिस्ट्रिक्ट की सिना कोई सुसानपुर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को कोई सुसानपुर का फाइजोन के अनिसे मानदुबी को सेनापति डिस्ट्रिक्ट सिना सेनापति की एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज लेरे को अदुगो कांगपोपी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को याको ना अदु एक्स्ट्रा को यिंगसे इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के को हारिबा सिगी कैंडिडेट सिंसे इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट मागी हारिबा डिस्ट्रिक्ट सिंसिदा बिलोंग टू ब कैंडिडेट सिंदा इम्फाल वेस्ट बिलोंग टू ब कैंडिडेट सिंग इम्फाल वेस्ट के खोकी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ता लमफेंड लेबसे सिसिदा कोई सबमिट तौगनी हारे अदुगा इम्फाल ईस्ट की ना कदाइदा पोंपाटा लेबा खोकी इम्फाल ईस्ट की एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ता तौगनी हारे को अदुगा नेक्स्ट कोई जिरीबम डिस्ट्रिक्ट की से कोई जिरीबम की एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ता तौगनी हारे को बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की से कोई बिष्णुपुर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ता तौगनी हारे थौबान डिस्ट्रिक्ट की थौबान एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ता को नेक्स्ट कोई कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट को कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट की से कोई थौबान एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ता तौगनी हारे को मानी दिसे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट हारे कसु इन रेस्पेक्ट ऑफ द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट बिलोंगिंग तौरिबा कोई कैंडिडेट सिंसे मै कराइदा सबमिट तौदिन हागदि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को थौबान एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ता तौगनि हाइबनि को प्लेसमेंट ऑफ रिक्रूटमेंट ओके पंगई एमपीटीसी पंगई को दे लागतु से फर्स्ट कोगी डेट time of physical efficiency test to be held ko kogi physical test to kogi kana sida adi magi district wise hoina kom tawgani hari candidate of district to be tested kom adi magi test di place of recruitment sidi koi MPTC pangai hani iri ko aduga district wise different date and time pd ko sida tengo open gi se koi man hai se date 25 to okay 26 ko November ni ko punipan 8 hours of 25 November dagi horaga 26 November bogi sigi kanu sida mai physical test se pangthokani hare ko aduga sanjan gi mkhaina
28 to 29 pangthokani haire none gina 30 to 1 ko hadi 30 November day na 1st December go none gi ogani haire aduga muk Tamenglongi ko khagi 2nd December day gina 3rd December go ko Fazon gi 5 December to 6 December Suchampur gi 7 December to 9 December okay but Sunday go majal basai ko aduga Kamjong gi 13 December to 14 December aduga Urkhon gi 15 December to 16 December Kangpokpi 17 December to 19 December Senapati 20 December to 21 December and Imphal is 22 December to 24 December ko and 26 December sorry ko Imphal is kise kha adum sauna tore 22 December dagina 24 December ba am laire aduga 26 so again am khoto ko ne ko aduga Thoban joina 27 December to 30 December ka aduga Ziribam okay Ziribam district ke ani lagte se 31 to ka 2nd January ka pura mantra mani lagte se kanatra ade ko November de ki holko to December do single aduga January 2nd lo leire January 3rd te gini January 5th box ni Vishnupur ki leire aduga January 6th te gini January 7 lo and January 9 देखने January 10 लोग से इम्फाल वेस्ट की और नहीं तो कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट की और ना 11th January दे इन्हें 12th January बको हाई वैसे की 2022 दगी कोई फिजिकल टेस्ट हो रुक बस इन्हें 23 की January 12 फोक से कंटिन्यू को 1 by 1 कोई डिस्ट्रिक्ट वाइज साइट आ रहे को सिगी मतु इन्हें कोई को पंगे की कोई MP TC hari basigi recruitment place hai sida pangthokani haibni ko ado hari basigi sida mane NB and PD ko not second jing se undersigned reserve the right to send the above schedule due to the unavoidable reason after due information through media and notification instead number 6 ta meaning number 6 ta kan is a kind of designation of the police to be fill up police constable hadi koina थाजिन गदो रिबो कनो दुगी हुइ खना कौरिबो डिजिग्नेशन से सी पुलिस कांस्टेबल निको मेल ngakta हारे मोइना फिमेल नि यावदबो मालिको अदुगी स्केल ऑफ पे 19900 तगिना 63211 3 जॉब निको ओके they will be covered under the newly restructured contributory pension system issued by the government of Manipur Finance Department ko hari basi ki job se sida ko gi yam ko gi nang semak pa ko gi kana se pension gi system se sisu cover to gani hari ko number 7 the number of posts to be filled up 513 khaktang oi ba mani ko 513 ko class 3 non gazetted and the competent say non-gazetted officer di hoitare ko aduga there will be the reserve for the SC ki reserve legani hari ST ki reserve OBC ki reserve and the ex serviceman ki reserve su legani hari ko qualification for the eligibility say koi qualification minimum qualification se kya de le bijing se essential da ka hoise class 12 natraga SSLC or equivalent examination first hadi 12 first way to nico high school leaving certificate exam ko aduga minimum height for male gi ko general gi da 5.3 ni adugi sedum tribe and sedum cards ki na 5.2 ni ko centimeter da hadi fit da 5.2 or 5.3 okay minimum sales measures na 31 से normal quick को अदुगा expand तबों में matung 33 से expand हो गया था बनी अदुगा डिजेबल and पामस ने knowledge of हिंदी खंगो पामी हारे training NCC दा NCC कोई college ता मिंगे दे NCC क्या वो कुछ पामी हारे proficiency in sport का sport की हाना ने sport ले रख पाए दे football सन रख पाए नहीं sport की अदुगा मखरा लाइक यार गदी है ना पामी हारे का ASD minimum the 80 years on kadaida 1st November ki date 1 and 2022 November date 1 box si da magi sahi si ta ni pan subu oi gadabni hawe ko maximum
maximum age the 23 plus 26 plus 3 equal to 29 29 years se osun November gi date to 1 bang se sida 29 years oiba mi oige do ko additional 3 years had been added as per the state cabinet in its decision date ko the state cabinet na kagama decision am logi hai ko handa ki October gi date 14 da sigi matungina mane 3 years ki relaxation pi bane hai 3 years ki relax hai si plus to account ko gi 29 years handa ki November gi date 1 bang da 29 years who will meet so koi apply to go yagani have ni hai it means minimum years ko November date 1 da 18 years to 29 years ni sigi mark ta leba mi makai apply to go yani hai ko upper age limit relaxation up to 5 years in the case of scheduled caste candidate scheduled caste or scheduled tribe की candidates है मागी relax को पी रिवर्स सही चमू यदि scheduled caste और scheduled tribe और गदी 5 years में जो relax पी रिवाइड तो 29 plus 5 लागा दी 34 यानी नेट्रा and up to 3 years in the case of the OBC candidate और गना 3 years अमुक जो relax कनो पी री अदु दी 29 plus 3 तो गदी 31 बहुत ज़्यादा मनी नेट्रा for Especially in the additional relaxation of 5 years will be given to all categories. Okay. If kita kan lagi orang mana sih na? The place of duty is anywhere in India. What? Anywhere in India, India की मफहम में देखने पे कोई force से पी बजाय high को सिमले है। क्या यंग से? Provision period को 2 years from the date of the appointment and the extendable by 1 more years provision period provision period have made ko government job to kan su ko sida ko performance fazable or fazable gi matungina ai gi kan se extend to ko provision period se 2 years hai di ko okay posts are temporary posts are temporary organic but likely to be declared permanent later on okay habla wo matam da posts se ko temporary oni logduri sida manna kana so hani 2 years from the date of the appointment se ma provision period hani lore aduga extendable by 1 years more hani 1 more year sahi amasu extend to bagi wari ne hari basigi forcing se han logo sida di permanent on logo nate ko force temporary on logo ni tangum sum ko likely to be declared permanent later on कोना कोई permanent ओरे हाइना declare तौरपा याबगी chances लई हाइबनी को candidate will be tested in the following recruitment test कोना recruitment test for कोना candidate अमगी test तब कितने कई किना दी physical efficiency test लेगनी 40 marks की written test लेगनी 40 marks की and the viva boast like this कोई 20 marks नहीं को 40 20 plus 100 ओरे नटा Physical efficiency test will comprise the following events go to 10-40 marks ida makhada le isni yaugani hari ko 100 meters ki race legani full mark tarani scale of the marking for the different timing of the race ko below ko adi 13.5 second or 10 marks pin hari between 13.5 to 15 seconds ki manungda masagi magi 100 meter race ida cover to 5 marks hongani hari adoga 15 seconds ki mathak ta second 15 seconds ba the mase 100 meter se magi race ida cover to bungam jaga di disqualified hoigani hai ko adu dekho yamna practice to bum se da ka ori ko number b de lakse what jump ko full mark tarani okay scale of the marking se for different distance jump ko magi masagi magi meter se hadi jump to bagi kano se 4.5 meters se jump to gadi 10 marks are between ko aduga 3.8 to 4.5 meters se jump to gadi 10 marks ne aduga masagi mana jump to matam se 3.8 meters se jawbu ngam da bodo below 3.8 meter lai basing disqualified oge da ko yeah the number c da mulai high jump ko कोई सोंग बदो खरा वांग सोंग बदो ने सिदन फिल मार्क तरा ले रे स्केल ऑफ मार्किंग वेरियस हाई क्लियर को मागी दा का ओबो के नसिंग से 1.35 meters सिदन मतलब को सोंग म खई खोना को लोग से 10 marks ने हारे अदो 1.2 and the 1.35 meters का
sigi marak ta between 1.2 and the 1.35 meters or gonna 5 marks or had another below 1.20 meters 1.20 meters ki makhada and sidagi hingat ngam da makai do kana disqualified na hana mention tawmi ko adu 800 meters race am su yauduri asai 100 meters ki ngala yera do 800 meters ki race am su yauduri hari full marks tarani scale of marking of different timing for the race simulation below 20 minutes ta 20 minutes ki makha adu 45 seconds ka okay 2 minutes 7 ko 20 na te sorry below 2 minutes and the 45 seconds the 10 marks ni tige do ise between 2 minutes and the 45 seconds and the 3 minutes ka id 2.45 second hai ni ka sibau the khona chen number sing che 10 marks pi ne hare 10.45 ta gi na 3 minutes pa gi marak ta chen number sing khona 5 minutes pi ne hare duga above the 3 minutes nasai gi 800 meters se akhona mana race ta ko matam da ko 3 minutes pa gi manu de mana do job di magi target se job ngamdraga di disqualified or can have ni ko the candidate has to qualify in all the above 4 events ko candidate has to qualify ko mathaki lai ni event je loine qualify or gadam ne ko kam qualify na masagi 40 marks the 100 meters yaure broad jump yaure high jump yaure and the 108 meters ka yaure sigi high basi se loine qualify or gadam ne candidate khuding mona this qualification in any of 4 event will automatically disqualify the candidate from being eligible to participate in the remaining recruitment process that is written in the syllabus. How this how basically fourth kind of event 100 meters broad jump high jump and 800 meters how basically event mari sigi manung da ama disqualified over the automatically disqualified organ have ko ma makata na recruitment process to yaw yara roi have example hai di nang written or and the viva voice na ki yaw yara roi have ne ko makhang jing se written test ka ke yaw do no 40 marks ki written test ne hai basically 40 marks ki written test le lai se candidate who have qualified in the PET okay will be allowed to appear for the written test which will consist of PET adi kainu masagi makhagi kan mathaki kan se kogi event mari do adu qualify oi besing na sigi written test se jaw yani hay ne ko written test number 1 de say writing of an essay in about 200 words ko 20 marks essay writing jaw de ko in English Manipuri Hindi candidate will have to choose one out of the 4 topics given okay candidate to the essay writing in another topic p gani ko topic mari p gani hai be topic mari p gado topic se sidagi amma khalaga ko topic amma khalaga se suppose engom be school na khala se mother father ko sister son na khala se hai be topic mari sigi man amma ina select toga 200 words se da koi essay writing to dinu ko number 1 sida 20 marks p gare ko candidate will have to choose one topic masagi topic mai manungda amma select to have ni ka aduka test in english ki test tawani english ki test spelling ka singular plural gender etc sida mark tara amala ani general knowledge the gk ka gk the 10 marks amala ani haiba 40 marks sile the maximum time allowed for the written test will be 45 minutes ka only ID 45 nange sigi 40 marks sigi answer p wagi timing se nange written test ki maximum timing se 45 minutes khakta neba ID means within 45 minutes the nange hari basigi kano sing se ko written test se complete oi gedam ne ha ko sigi written test ki man be yaw du se im ka repeat tarong ge इसे में इगदोरी इसे इबसिद 200 words की इसे ने इगदोरी से को हिंदी इंग्लिश मणिपुरी एनी लैंग्वेज में इबे यागनी तो वो नंग इगदोरी टॉपिक से 4 टॉपिक्स पीरे कनी है 4 टॉपिक्स की मनंग नंग अमत सेलेक्ट करोगे इगदम ने है को द इंग्लिश की टेस्ट स्क्रीन जाओ अदुगा जीके जाओ दोली को लास्ट दुगा बोर्ड्स लाइले तो 10-20 मार्क्स ने कैंडिडेट हु आर डिक्लेयर qualified in both
the paid and the written test ko ngasai gi physical eligibility test to adugi pass torok mi dugo written test the pass torok mi dugo ade sigi mathaki lage but test ani mak pass torok mi sing do adu khaktana baiba boy se sida kogi sigi to test the appear to ne badi jaw ya gani haibani ko okay finance selection grant to 100 marks ko finance selection se lag to sing asagi pull up na 100 marks ni physical ni the 20 me lere adu biga physical ni the 40 me lere written the 40 me lere biga boys the 20 me ko finance selection of candidate will be ko on the basis of cumulative total marks obtained in the physical efficiency test written test and the biga boys ko si the khan gan have ni ma hai se ko masagi test ohum di matungina ko only men candidates are eligible for the post of the constable ko post of the constable is the kana to is men candidate company payment jang de hai ko duties prevention of crime maintenance of law and internal security ko adi hariba constable sing post constable sing tawada with duties kind of prevention of crime maintenance of law and internal security sini ko all selected candidates shall undergo medical examination selection tawraba matung da haidi mathak sigi loina qualified oiraba candidate sing do amkomo koi medical examination gi ko musa kani and the police verification tawgani okay police verification tawgini aduga khagi medical examination sum tawgani ko they will be considered for appointment ko only if they clear police verification and are found medically fit ko hariba magi police verification is clear oiraba ko aduga khagi medical gi examination sisu they say nang say success or medically fit oiraba ko adu oiragadi ko di nang say khagi appointment se pibagi consider tawgani haibani ko adu neta dem su toidini adi mathaki leiraba khagi events se loina clear oiraga la agasu medical fitness oidraba natragana police verification na fail oiragadi job se famoi haibani ko other relevant information using amsiko candidate may apply in the prescribed application form will be available at all the offices of superintendent of police of the concerned district of payment of rupees 200 hariba khogi form se ngasagi khoni pigiba district wise pigiba khoi kaksing gi haranga thobanda natra ukrung gi haranga ukrungda thobang gi thobanda sigi phangiba ma phamse sidagi koi form se low phangani hamni ko 200 rupees ko payment tawgani form se low da ko per form ko this form is to be filled up by a candidate himself in the eligible handwriting ko hariba form se khogi candidate masamakna ko magi handwriting duna khogi kana se candidate se the form se fill tawgadabani su hari ko while submitting the application form je kona submit taw matamda candidates must enclose attested photostat copies of educational qualification okay masagi akona candidates in form je application se ko submit taw matamda magi educational qualification gi photocopy sing da magi self attest ko hadi isana sumni ai kana se sumjera hani isana sign to buduni ko sigi self attest kana se photo stat copy se ogada bani qualification gi su aduga nangi SD ogara SC ogara OBC ogara ko NCC gi sport gi yagudo certificate thajin bida yagudo certificate khudum to roinak se ko self attest kana attest to godam ne ko next candidates should bring original certificate of the educational qualification ko or NCC training sport scheduled tribe or scheduled caste or OBC ko student candidates singina magi hariba masai ko na thajing bida yagiba certificate sing do educational qualification gi certificate or so NCC gi certificate or so or sport ki or so scheduled caste ki scheduled tribe ki OBC gi and how ki certificate khuding lakse ko masi kana da khogi kana se khoi original certificate se pura lakadam ne ba karam matamda at the time of the appearing for the physical efficiency test ko masa ko ne physical test agu matam
and also subsequently as required by the DPC ko haidinga sagila thabuk lawri basi DPC si matungina da ka oibo matamda original certificate ni puraga lakadabani haiba ko ex serviceman candidate should be bring the ex serviceman candidate yaurugadi mokona pura pise kaina kana their discharge certificate in original adi hana gi mogi thabuk tawrambadu gi tokre haiba gi discharge certificate original da adu su pura kadam ni haiba ko number 4 the candidate belonging to a district will submit the application form to a concerned employment exchange by this ko okay November 10 bogi mamangda November 10 pauchida koi sagi koi candidate belonging to a district will submit the application form ja ayegi district to gi kadai da concerned tawrai ba koi employment exchange to the ko November 10 bangda koi application je kano tawgado submit tawgado ko application submitted after the expiry of the last date submission will not be entertained the expiry or the last date hendokra matung submit tawrukko ko submission tawrukko form singdo iti lawro haibani ko entertain tawroi ko for ko Fajan Kamjong Kakjing Tengupon and the Nuni district there to submit it to the employment exchange of Susanpur haide Fajan gina Susanpur da Kamjong gina Urkunda the Kakjing gina Thobanda Tengupon gina Moria and the Nune district gina Tamenglong da respectively ko haiba district sing cha sigi oinadi moina piriba kanu sida submit tawgadabne haiba ko submit tawbase masa gi district muthak sunga habe pangre nata masa gi district koi submit tawbu yaroi ko kalai da tawgane hai kanda amuka repeat taronge ko Fajon gina kalai da Susanpur da Kamjong gina Urkunda Kakjing gina Thobanda Tengupon gina Moria da and the Nune district gina Tamenglong the respectively masih Tamenglong the koi na tawgane ko koi application se submit tawni ko any candidate who use unfair means including outside pressure will be disqualified ko candidate singna ko gi unfair se naramba natraga any outside ki pressure se tawraga kana tawramagadi madu ko gi disqualified oigani have ko DGP Manipur he reserved the right to increase or decrease the number of vacancies without issuing any formal notification in this regard. High university job ki period of vacancies se number of vacancies hai koi DGP Manipur ko mana the number se increase tawbo or decrease tawbo increase tawbo jai natraga decrease tawbo gi yabagi right to mamam the lai haibani ko without issuing kemta notification bi ka kem yaudana magi apamagi matungina sagi se number of vacancies se increase or decrease tawbasu ngami haiba ko koi DGP Manipur se kananu sida leide ko Director General of Police DGP Manipur ko P Dongnen IPS ko okay kana gumba apply tawning singna hariba thawuk si apply tawbiyo adugo ko channel si subscribe and like tawbiram tawbiba ko birungano thank you